Fungura TikTok original 2025 International, intambwe 5 zikomeye. Ino video ndagerageza uburyo nyengeranya neza, aho ndaza kuza kwihuta, uraza kuza kumbwira muri comment. Ufite TikTok ariko ikakwereka video z'ibihugu bikeya gusa, ukeneye gufungura TikTok nyayo original ibizwi ku izina rya International TikTok, ya yindi dusanzwe twita TikTok Reward Program, ifite ka kamenyetso cyangwa se ifite program yemererwa guhembwa. TikTok iri international, igaragaza cyangwa se igaragara ku isi hose, ndetse na video zose z'isi yose wazibona. UK video zakorewe muri USA, video zakorewe mu bimwe mu bihugu tuzi ku isi. Ino TikTok uramutse uyifite muri telefone yawe ushobora kuba wahemberwaho. Ifite features zigera ku 8, kandi TikTok iyi isanzwe iy'abanyarwanda igira features zigera kuri 2. Igira features za live reward, ikagira na features za video gift. Iyi video irabikwereka, kandi ino video ni yawe. Urabanza uyihe like, ndetse nubona ino video bigufashije uri uwa mbere ugeze hano kuri no YouTube channel uri mushya, wibuke kudukora subscribe, niyo nkunga yawe twizeye. Intambwe ya mbere, turabanza dufungure telefone yacu. Iyo turangiza gufungura telefone yacu, turabanza dusibe TikTok tware dusanganwe. Ni ku muntu ufite TikTok ya kera utaragira iyi ngiyi yitwa TikTok Reward Program. Cyambere siba TikTok wari usanzwe ukoresha. TikTok ya kera ifite icyo bita version nkeya tutaribuze kuza gusanga muri TikTok ya Reward Program. TikTok ya kera ifite version za kera ziba zarifunze, bigatuma utabona content nyinshi nkuko TikTok Reward Program igira video nyinshi kandi ziri quality. Niba ukoresha Android, jya muri setting ya application zawe, maze ujye ahanditse TikTok app, ubundi ukora icyo bita uninstall. Uninstall bisobanura ngo gukura application muri telefone, ni ukuvuga ngo ni delete, ni ugusiba. Intambwe ya kabiri, urashaka icyo bita VPN. VPN, hariho VPN nyinshi bishyuza, hanizo bakoresha free. Downloading VPN ikomeye kandi yemewe. Ukimara kudownloading VPN, wemerewe gushyiramo ibihugu bikurikira muri VPN. Ushobora gushyiramo USA, ushobora gushyiraho UK, ushobora kwestaramo igihugu cyitwa Canada, kugira ngo TikTok igufate nk'umuntu uhari uri online, cyangwa se uri mu ibyo bihugu tuvuze haruguru. Kuri Play Store cyangwa se Apple Store hagaragaza VPN tujye kuvuga haruguru yitwa Turbo VPN, ifite version 1.1. Turbo VPN uyikoresha ari ubuntu, ikoresha CloudFine yihuta cyane. VPN Nord secure cyane, ariko iyo ntabwo nagushishikariza gukoresha ino Nord VPN. yo uyikoresha barishyuzwa, irakwishyuza $1 ku kwezi iyo uyikoresha. Turasobanura nabwo ku yindi. Ino video uraza kuza kurangira utandukanyije, wumvishe application TikTok ihemba na application idahemba. Intambwe ya kabiri, uguhanga email. Niba wari ufite email ukoresha muri TikTok yari isanzwe, iyo email ibaye imfabusa. Iyi email ni ukuvuga ngo uyikuremo, nurangiza ukore icyo bita create Gmail, create email. Urakora indi email. Noneho numara gukora indi email, ukimara gukora email nshyashya, n'ahandi hantu uraza kubikorera, urajya muri Chrome yawe, uhindura igihugu, utazahindura ukundi. Ushaka gukora account ya TikTok, ushobora gushyiramo USA cyangwa se UK, Canada, German, French. Ibi ni ibihugu byemererwa guhembwa na TikTok. Ibi ni byo bihugu byemererwa guhabwa monetization
ya TikTok mu gihe wujuje ibihumbi 10 by'abafollowers ndetse na views ibihumbi 100 mu gihe cy'umwaka, iminsi 360, ukaba ufite views ibihumbi 100 ku mavideo yose. Ibi bizatuma TikTok yawe iba international, igatangira ikarebwa ku isi hose. Ni byiza nagushishikariza no gukora Gmail nshyashya ubundi ugatangira ukayikoresha. Intambwe ya 4, downloadinga TikTok nshyashya. Ubwo ngubwo twatangiye tuvuga ko tugomba gusiba TikTok twari dusanganywe, none tukadownloadinga TikTok nshyashya. Ubu noneho washyiraho TikTok nshya, ushobora kuyikura muri Play Store cyangwa se App Store. TikTok yawe urayifata uyinstall, ukimara kuyinstall urayifungura, urashyiramo iki tugendana akantu kandi uko uraza kuza kubigenza. Urakuramo account, turangiza dukore TikTok. Ubwo twafunguye VPN, ariko mwari kuntu umuntu aba adafite App Store cyangwa se Play Store, ugashaka TikTok ukayibura, cyangwa se store yawe itagaragaza TikTok ya nyayo, ubu wakoresha, ushobora gukoresha iyo bita inama, irindi version za mode zikora violation. Ibi ngibyo TikTok irabihanira. Intambwe ya 5 ni intambwe ya nyuma, ushobora kwiyandikisha gukoresha VPN, kandi ukazigira VPN ukajya uyikoresha igihe cyose ugiye kuri TikTok. Fungura konti yawe cyangwa se winjire muri TikTok yawe igihe cyose ukoresheje VPN. Mu gihe wafunguye VPN uzajya ubona content z'isi yose ziri trends, ndetse n'amahirwe mu gihe uploadinze video ubona amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi. TikTok yafunguwe neza igaragaza video zo muri USA, Asia ndetse tudasize n'umugabane wa Afurika. Mu gihe ugiye uploadingaho video kuri TikTok ifite reward program, nyamuneka wibuke gukoresha hashtag nongeye mbisubiremo, hashtag zamamaye ku isi hose. Urugero, for you, visual, international, AI, izi hashtag zaramamaye. Noneho indi nama nshobora kugiraho uri gufungura TikTok iri international, byibura mu gihe uri gufungura TikTok koresha izina rizorohera abanyamahanga gusoma. Jya muri bio yawe ukoresha izina riri mu Cyongereza kugira ngo TikTok ikumenyekanishe ku rwego rw'isi. Ikintu ugomba kwitondera, ariko witonde, TikTok irabizi iyo uhinduye location. Irinde gukoresha VPN nabi cyangwa ubeshya system ya konti yawe. Warning message, account flagged for surprise activity. Umuntu ufunguye konti text over. Koresha VPN neza kandi uhorane consistency. Inama naguha umuntu ugiye gufungura TikTok, ntuhindagura igihugu, ntuzigere uhindagura igihugu buri munsi. Ntukoreshe app za modded TikTok, ibi ni bibi. Niba ino video yakugiriye akamaro, kanda subscribe, like, comment kuri MTech TV Show. Ihora iguha tech zizewe.